I gdje ste ljudi, kako ste? Igramo No More Room in Hell sa Pajserom. Sad ova igra je besplatna na Steamu i nešto je slično na Left 4 Dead 2, samo što imate dosta manje municije i dosta manje svega. Evo, imam da se tu uzi neku. To je mnogo dobra puška. Amount of magazines. Smo zajebavat. Što je ovo najveće klijevo? Ovo 16. Nema viđe, da ima viđe i moji. Kako ste? Evo ja sam dobro. Pa šta da? Pa evo ništa sjedimo. Ujebim. Maj. Osama. Kad te ošurim u mozgu. Da te čak mori s djeda. Evo. Brat moj, gdje si, brate moj? Popušao si, pa si mam 4 kili. Eto ti glupane glupi. Hajde vidim ko sam smije. Hajde vidim ko je pacao. Seek horde at map grid 32511. Break. Be advised. Approaching zones. Contact imminent. Out. Ili ti ga dolazi. Trče, ja tako trče. Kako ste? Pa šta ima? Gdje si ti meni? Gdje si? Šta je? Problem kakav? Eto sad sam ja otvorio. Ili sam te zajebu. Jesam ga zajebu. Jesam zajebu. Da mi zaoboja. Zaoboja mi zajebu. Kako se zaoboja uzme? Jeste li zajebava tu, a što ti kažeš? Aha, tu likovi koji ste? Uvijek da netko 2 puta dobije. Ovdje mnogo više likova ima. Opet likova. Mnogo ti put, dakle. Ko si krenuo. Jo, evo ga sasta. Ja. Daniel Boga. Trči. Bježi. Trči. Ovo čekići nije dobro. Mam 20 kg. Eto sad. Eto, zajebaš. Sad si pušio piše. Dobro da me uvijek napravim. Likovi koji su. Šta je ovo još je pravo? Oj sad što se napririo. Eto, vidiš moja. No. Sikke krv koji skava. Big komplet. Šta sad? Pa valjda mi trebamo sad da dobijemo neke tu municije, ovo ono, znam. Tako te stvari. All parties be advised. There are Zeke inbound on grid marks November 3165. Hotel 2590. Inbound to safe zones. Contact momentary. Out. Ja mislim filteri za duhana. Guns. Ko će ja guns? Meni treba ammunition. Ingram. Mac. Koji Mac? Mac 10. Jesam dobar. Evo, 20. Hoće lopatu. Ja, lopatu. Nima ni više nego lopatu. Krh. Da su prijatelji.
sad čovjek koji snajpera neko drma. Mogu čak i ti nekakav. Kako ja? Kako misliš? Ja nemam pojma šta je ovo čoveče. Su na grbu. Što je ubit? Kako je? Hvala ti Geran što si mi spasio. Još ima, kukaj. Krh, nema municije. Zone A is being compromised. Don't lose it. Over. Ću ti sad kad nema municije. Oni za šta ne su jebut. Sad će mi zaovično. Ali ima nas koliko ja izgled, gledaj nas, petat, šestorica. Eno, idemo, hoće dati nešto da reka. Jesi ružan, idi operi se čovječ, okupa se, malo. Dođi sad. To ti predlažem, nemoj, nemoj, uzdaj. Ovo su dva brata blizanci. Nemoj, to ti nije, ovo ti nije predlažem. Hoći malo se nafiksam. Joj, pojma, vi zombi nemate. Pojma ti nemaš jedan. Samo znaš rezat. Režiš ti ko ne znam nija šta. Pa sam smero. All contacts moving west-northwest. Rig 30019er. Contact imminent. Out. To mi ne treba. Treba mi da se izliječi. Jebe. Pa daj liječenje tu nekako. Izliječio sam se. A opet nešto sjedeće. Od sad mi si naletio. Nama sveza krpom tako. Kako to krpom? Gdje sam bacio evo. Tako, što će mi upaljati? Sad se sad svezu. Kako ti? Nažalost me aj ti rani bio nekad. Ja smo ozbiljno ti kažem. Zezam se sam, što kući poletio. Život nije milo, jarane. Pička, mate, natiđe. Ne, hoćeš. Pa hoćeš. Eto, hoćeš. Vam je drugačije, Bože. Šta uradi? Koliko? Eno ga, 28. 1. 22. Rano, to je nisu. Pusti me, zvaću reću, pusti me. Joj, nismo to pustiti. Ovdje nije bilo nekako. Kako si? Eto, dobro je kako ti. Treba meni. Jebe ti, majke. Čekaj, ovo mi ne treba. Ovo mi treba. Malo municije. Malo vode. Čekaj. Pa jebate koliko imamo ovih pušaka. Šta evo, pribacujem jednu pušku. Jednu te isto u pušku pribacujem. Tu sam nešto. Do to municije. Jest malo margen. Ne vezi. Jo, da, kad bi se ti htjela makniti. Ne bi slanulo.
Šta je ovdje? Tu ima nešto. Neki kao pištol.